bengasafanele ngikhulume emva kokuba sekubongiwe kodwa ithi ngonyama kangiyethule bayedehla ngalomhlabathi uNyazi wezulu abantwana basendlunkulu indlunkulu ekhona eSilo kaMayisela ubabekazi weSilo umntwana uphethe kathanda iphi kaSolomoni abanawe ngonyama bakhona lapha abazalwa indlovukazi umntwana inkosi kwakhangela umntwana ubamba indlovu nomntwana usibangaye amakhosi onke akhona abantwana basendlunkulu izindlu zonke maNazaretha sinibingelele nonke egameni lenkosi uNyazi wezulu. Amen. Ngithi kwakunyaka ka-2014 mangasiyo u-2015 ingonyama yangithuma lapha ingonyama ekhotheme yathi lapha ngithi uNyazi wezulu icela ukuthi mayingena lapha iyenzele ingubo yokuthi ikhonze ihlanganyele kane nani ingonyama yacela lengubo uShembe uNyazi wezulu lwabamba umlomo lwathi ngizokwenza njani lwasebiza omunye lwathi hamba uyothi abangithumela ingubo ebomvu ebese igqiza ngengwe engicabanga ukuthi mhla ingena lapha ingonyama yayigqoke lengubo imi khona la yayisithi akukho kuyongihlukanisa noNyazi wezulu ngithemba niyakhumbula namhlanje na-ke ingonyama ephuma kule ngonyama ihambile ithi ngiyethule kodwa ngendlela ezimbili ngoba ihamba enyathelweni kayise kodwa kwesibili yayikhethela yona ukuba yilunga laleli bandla yayikhetha inkosi yasebuhleni. Nasi size sakho ngonyama naye inkosi yamaNazaretha ebibambisene kakhulu noyihlo namhlanje engithi sekuyithuba lokuba iyakunika ukuthi ubingelele kubantu bakayihlo wena wendlovu Ndabezitha thokoze kakhulu makhe uNyazi wezulu Shembe Nhlanzi Nkosi yamaNazaretha ngiyakubingelela nokukhulu ukuzotha nokuhlonipha ngibe ngiqala ukufika lapha ekhaya Shembe ngibingelele sizwe sikababa ngibingelele obaba abangiphelezele no anti bami ngibingelele ubabekazi wami umntwana Phethi ngabe ngisamethula umntwana osanda kusuka lapha umntwana wasebindini ongibaba kimina aphinde ebe umnewe wengonyama ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngiphinde ngethule umngame uNdlunkulu kaMayisela kaSolo ngiyathokoza ukuthi uhambe nami Ndlunkulu saze safika lapha ngiyazi ukuthi nawe Ndlunkulu ufana nami ekutheni uyaqala ukuthi ufike lapha ekhaya ngiyathokoza Ndlunkulu ngethule sizwe sikababa abafowethu abangiphelezele abahamba kanye nami umntwana ubamba indlovu nomntwana usime ngaye othonjana lendlovukazi engizalayo nina beSilo sengiqedile nje ukwethula engihamba nabo ngikhulekela ukuthi ngibingelele kini nonke maNazaretha
ngamunye ngoba nilapha. Manazaretha, ngibonga kakhulu ukuthi phakathi kwenu kunamakhosi asedlukulu okuyiwona awumgogodla wami futhi awumgogodla wesizwe, aphinde futhi abe umgogodla wonyazi kanye nezinduna ezikhona phakathi kwenu. Nazo ngicela ukuba ngizethule kunina futhi ngizibingelele. Sizwe sesilo, sizwe sikababa, okwami namhlanje bekukuthokoza kakhulu ukuthi uNyazi lwezulu lugcine lungimemile ukuba ngize lapha ngibe phakathi kwenu ukuzokhonza namhlanje kuleli sabatha, ngoba ubaba uNyazi ukhumbula futhi wazi usikompilo akade eliphila nomdlokombane ukuthi bekuthi makufika lesi sikhathi esifana nalesi ukuthi ibandla lize ngapha eGauteng lizokhonza, ingwenyama ibiyake ibe khona kanye naye ubaba. Ngakho-ke Manazaretha, ukunihlonipha nje nokuhlonipha ubaba nokuhlonipha isizwe sikaZulu, nami ngikubone kubalulekile ukuthi ngizoyihamba indlela ehanjwa ubaba, ngoba ingwenyama engizalayo yayisisikhombile indlela ukuthi uNyazi uyobambisana nalo kukho konke, ngoba ngaba nenhlahla eminyakeni eminingana eyedlule ngakwazi ukuthi ngilikhethe uNyazi siselinda Ntonga kwaNongoma. Ngithokoza kakhulu Manazaretha Mahle ukuthi uNkulunkulu wakubona kubalulekile ukuthi ngingene kuleli bandla. Nami ngangingazi ukuthi ngiyoba ingwenyama, kodwa umngwenyama engathi ngithe ngena kubona ngokuhlelo lobukhosi. uNkulunkulu ukubone kubalulekile isizwe sikaMageba ukuthi lowo okuyena oyohola isizwe sikaZulu uyoqhuma phakathi kwawo amaNazaretha. Manazaretha, ngiyathokoza konke ngoba ngake ngakuphatha sisekhenana ukuthi onke amasiko nosikompilo ngokukhonza konke kade kwenziwa iSilo esidala ubaba, ngizohamba yona leyo ndlela ngoba iyona ndlela engcono angifundise yona ukuthi ngiyihambe behlanganise kanye nendlovukazi engizalayo uMasobhuza okaNgwane okaDlamini, okuyena owasebenza kakhulu ukuthi indlukulu nebandla lamaNazaretha kugcine kuhlangene kuyinto eyodwa, ngoba kadesho nje ubaba uNyazi lwezulu ngoba kade eshumayela laphaya ukuthi amaNazaretha kumele ukuthi ahlangane, engasasho amaNazaretha odwa, ubaba ubethi hlanganani Zulu.